Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpasentro ak ita, tatang. Ay nawaw, kasano nga rodan nang iti may deliver nga order, Lorena anak kao. Binilin ko matket din ni Anton, tatang. Isumanan ti mangi deliver kadagita. Irwar ko nga rod amen, to'y kartaon. Wan, tatang, ita jumatlaang day to apapelkan ko na. Listaan dagiti pangi deliveran na. O sige, Kantoy limagasot, erand fina. ay nawaw, limagasot lang, ti erand fina. At ka di parikot, tatang. Apaya limagasot lang, kat ano ti ipadeliver mo kinkwana. Anusan na, taday talaang ti budget ko, tatang. Ay unay kan, malugi mo't jay tao ano kastalaan. Ni tatang mat. Awan ti daduma apagtrabahuan na day jay. Iso nga oray manuti itad ko. Okay lang ang kankwana. Iso nga awan agbayag nga erand boy kan ka at akasta kagayam. Kurang tit itad mo abayad da. Nagadulakit din ngay bagbagayo, tatang. Basta aramidin nyo latan no anya timbaga. Makiistambayak pa'y man, Marimila. Sige laang Mari Lorena, kasla nabambannog ka ah. Ay, wen nga rod, Mare. Naggapuak ijay sentro. Anya ti naramid mo di sentro ay Mare. Napan ko kinasarita ti may sa abayer ko, Mare. Day, nanayunan man ng tisuke, Mare. Siyempre, mat amare. Usto Mare, ininot matan amanay nayunan. Uray si kamot, Mare. Adumat ti customer mo. Sakto laang, Mare. Oh, agasam man ta ipapak mo, Mare. Order ka di dagita. Wen, Mare. Ay, talagang ado ti customer mo ngam iti siyak, Mare. Gagangay na atay mun una akmat anang rugingam iti sika, Mare. Anya nga oras ang nag-deliver ni Anton, tatang? Itay alas 10 anak kao. Imbagam ko maata umaymanan inton Lunes. Maudi ka numot tin na jay apa nag-deliver na. Ay nawaw, kasano ang maudi? Anak anumot tin trabaho na. Anya? Iso matimbaga na itay. Ay nawaw, apay akas tamat tan. Di namat imbaga na sapsapa tapno insaga na ako mamag. Kasanaw kat logi mo't nga men, itid mo kinkwana nga erand fina. Amo namat asa anak a big time, tatang. No ar-arigan kat small business pailaang dayta. Ay, saan na rason na ita anak ka? Alangan ma, ita sa bali at tao tag-sakripisya o para itinigusya om. Ay, mabiit man laang taawagak daya tao. Saan anasaya at tikastang aramid na? Pasensya kan, Mare. Agtrabaho aklat ta kabayatan ti panagsarita ta. Adu ngamin ti trabahok ita. Ay, okay lang, Mare. Maawatak mo. Ni, addan sa mo parikot mo, Mare. Saan mo ten ama i-drawing tarupam? Kasano mo ngamin, Mare? Saan mo ten ang maawagan ti sigod nga erand ko? Ay nawaw, apay ngay, Mare. Diyak man amo iti daya tao. Di namat sumbatan ti awag ko kankwana. Asino nga ruden ngay ti mangi-deliver kadagiti lakom. Sapay awan matlugan mo. Day tangarod ti parikot ko, Mare. Amangan ko na, no adda mai-refer mo nga errand boy. Tauray isumot ti delivery boy kuno kwa. Ni Marlon ti errand boy ko. Ngamjak amo ano maisingit na ka iti schedule na. Ay, saludsudom to man, Mare. Talaga akasapulak ti errand boy ita. Sige, kasaritak to. Bagaan kantulatan no anya ti ibaga na, Mare. Agrobata ko na na. Ay, nawaw. Nangan kakadain marlaw na nakaw. Nagkape aklaan na na.
Nangan ka kumaitiin na po'y tapno di ka mabisinan. Agmerienda to ijayon. Masapol kami na masapa akarumar tado ti ipa-deliver ni Madam Mila kanyak. Kabailam ka day. Ni nanang mo, kabailak Ken awan pagdanagan niyo, tanasayaat mo't ni Madam Mila. Sana kasi duma di tama ng gundaway da. Naimbag kumano ikan nakamanan iti meriendam ijay. Sigurado da itananang. Numay papaniti makan, kat saan mo't nga imot ni Madam. Naimbaglaangan tanasapa ka ita Marlon. Una ta kunayo mo't nga ado ti may deliver ita, Madam. Wen, naurnong nga rod. Dagiti ka diti deliver ko, Madam. Adapay ijay uneg. Rugyak nga rodan, Madam. Sakbay amang rugi ka. Adda ko matikayat kung ibagakan ka. Anya ti bagayo? Agsapsapol nga minti kumarik iti errand boy. Asino ako Mario, Madam? Ni Mari Lorena. I-refer ka kumakinkwana no adapay oras mo Mabalin na tamot Madam. Isupay a sideline ka. Awagak nga rod ti kumarik. Ibagak nga imanugot ka. Sige lang, Madam. Naurnong manan ti order. Wan nga ro tatang. Awan mo't nga minti mangi deliver. Ay kat agbiro kamutin Jay eran boy laangan ni Marimila tinamnamaak tatang. Ay, makapaasar tumo day nga Anton. Di mo pa basulan niya ang taon. Tasan mo't ngamin nga umanay ti 500 laag. Aday ta kay manun tatang. Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu nga awan makagapaw tapno guraem akasta. Kasanumit nga ro tinegosyo no kas jay laang tiaramidan na. Amuyo ka di aga po iti inaramid na kat addadag iti customer ko anang i-cancel iti order da. Saan mo't amabalay na pilitan jay tao? No sakti ka, agbiro kalatan iti kasukat na. Kano mabalay? Itid mo mo't ngamin ti husto atang dante eran buy mao tapno dida sumadaw. Hello, Marimila. Nakasarita ko ni Marlon, Mare. Anya timbaga na ngay, Mare. Imanugot ka de. Wen, Mare. Kayat ni Marlon ti agbalin nga errand boy mo. Amuna ka di dito'y balay mi, Mare. Saan, Mare? Ngam imbagak nga asidag iti barangay hall. Itit kumatkit di tinambar mo kinkwana, Mare. Ay na, agyawan na klaunay, Mare. Dakkel at tulong mo da ita kanyak. Naurnong nga minan ti mai-deliver dito, Awan anyaman na, Mare. Nasaya at atao ni Marlon. Nalaka akasarsarita basta itratom la ang anasaya at Mare. Wen, Mare, awan pagdanagam, tasyak ti makaamukan ko, ana. Mapanak labi itayan da Madam Lorena, nanang. Ay nawaw, kasangsangput mo laang. Asino man anday ta Lorena, aya. Gayem ni Madam Mila. Agsarita kami, taadda kanumot ipa-deliver na kanyak. Di adun taon ti deliver mo. Mayat kat di tapno adomot ti kwartak. Anya, Di kay madanagan nanang. Kaamukmot kat di tag-kontrol kita takaasimot laang tibage no sobra ti trabaho, anak ko. Dagito'y ti i-deliver mo, Marlon. Pangi-deliver Madam. Ti daduma ije sentro, ti daduma ije kabangibang a barangay. Numaminsan at dapay ije syudad. Okay, Madam. Siya kun ti makaamo amang bayad iti errand fee. Kastamot lang titulagan mi kan Madam Mila, Madam. Gusto tapno agkin naawatan na. No kaste a karton kat 100. No dakdakkel met, mapana 500. Depende met lang ano kasano ti kadayuna. Awan mo't siguro ti i-deliver mo inton bigat. Aday pa deliver ni Madam Mila. Ngam talo lang nga karton, Madam. Ken nalagaan ta, bado ti linaon na. I-deliver mo nito nga rod dagiti order da kanyak tapno malpasan. Ariglado, Madam. Isagana yung arod, tamasapa ak nga umay inton bigat. Irwaryo dagito'y akarton tatang. Nasuratan ka di dagita. Nalpasan ito'y jumatlaang dayto'y alistaan tapno saan amarigatan ti errand boy. Ti eran finangay. Siya kun ti makaamo amang tadkan kwa na. O sige. No saludsudan na, ibagayo latan nga isend ko iti Gcash na. Masapa ak arumar ita, tagsarita kami iti supplier ko. Anya nga oras ti panagawid mo nga Depende
Basta ibagayo kan Marlon nga i-deliver na amin dagita tapno malpasan. Itad kunto ti errand fee na numalpas. Alain nyo matlaang ti Gcash number na tapno isend ko laangan kan kuana. Apay nga yakastoy, madam. Adda ka di parikot? Apay sa nga ribo lang tinsenyo kanyak. Oh, di ka pa agyaman, tananayunan man ang ti kwartam. Ado tim pa delivery o, madam. Kurang da ito eh. Sapay adayo ti daduma. Kan naggastusak pa iti krudo. Ay nawaw, mano ti kayat mo aya? Di mo't naibagak kada kayo ti rate ko, madam. Insurat ko pa iti papel. Ti amok akit okay lang kada kayo da iti. 2,600 ko mati isendyo kanyak. Nagdakulan ta 2,600. Numano ti rate ko kan Madam Mila, isumot lang tintad ko alistahan kada kayo, madam. Ay nawaw, nukas tamat lang, agsapulaklatan iti sabali. Nangina mo gayam ti singir mo. Kunak no adda discount na, taado ti impa-deliver ko, ngam awan mo gayam. Saan mo tamay may sa tinang i-deliverak, madam? Nagsasabali mo't nga address. Pangaasiyo ta isend nyo kumatikurang yaw, madam. Kumusta nga anya timbaga ni Lorena ken ka? Agpatangken mo't nanang. Ay nawaw, kasano nga iti balance na ken ka? Yak amo no masingir ko pa eh. Lugi ka matan ano kastalaang. Dahil tangar di kahit. Mano matigastos ko iti krudo. Sakit agbayadak pa'y ka ni Manong Cesar, talugan na ti usarak. Awanan ati mabatikan ka. Awan nga rod nanang. Kurang paikit dit isang ariba kasukat na iti gastos ko ah. Naimbag pa'y ni Mila. Naku na yun. Maawatan na ti sitwasyon ko. Ni Madam Lorena ay na. Super kuripot. Nukas tamot lang amalugi ka. Uray saan lata na nakaw. Agsapon latan iti sabali nga errand boy na. Payakas ta ti langam Lorena. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo aya? Dayjay amarlon at tatang. Anya timbaganakin ka. Pakurangan na ti 1,000 nga insent ko kan kuana. Ay nawaw. Apay nga mina 1,000 lang ti inted mo. Kat ano ti impa-deliver mo kinkwana. Iso nga rod ti kabailak, tatang. Manulang ti mabati kinkwana nga inukas talaan. Ang mga nukurang pa ita 1,000 nakasukat ti gastos na. Nang runa pa ikat abangan na gayam ti lugan nga usaran na. Ay saan ko na parikot day tatang? Ay, pananggundaway ti kastangar aramida manakaw. Itad mo kumamat ti umno ah. Jack magustuhan ti ugali ti inrefer mo nga errand boy kanyak, Marimila. Ay nawaw, apay ka di maray? Una, tamanang gundaway magayam. Kasano aman ng gundaway, maray? Dakkel ti singsingir na kanyak, Mare. Anya? Day tatipod nung. Amang ano saan kailang anak kinaawatan, maray? Ay na, Mare. Inton sumaruno amang i-refer ka. Jay saan kuman akas kan kuana. Sakit lang ti ulo. Abusado lang unay. Agsarita tapay man, Marlon. May papanitan niya, Madam Mila. Anya ti di yung nagkinaawatan ken Mari Lorena aya. Ha? Kinasarita nak ngamin ken abusado ka kano. Na, siyak pa'y gayam ti abusado ita. Anya tinapasamak aya. Eh, kitaan nyo dagito madam. Dagita ka diti impa-deliver na kang ka? Well, madam, 2,600 ko matibayadan na. 1,000 lang tinsend na kanyak. Anya? Apay ngay. Amang ano di yung nagsaritaan ti maipapan iti rate mo. Imbagak matkan kwa na, madam. Una yun. Inton sumaruno nga i-refer nak, ije kumamot sana super kuripot, madam. Narigat mo't lang, timang i-deliver niya. Mapanak pa'y man iti ayan ni Marimila, tatang. Apay manain. Amangan no adam amuna nga errand boy, tatang. Ay nawaw, ang mga numatumpungam ni Marlon ni Jay, kat aga pa kayo pa'y. Kasapulak nga rod ti errand boy, tatang. Diyak mo't kabailan nga i-deliver dagita. No, apay nga may na di mo itadjum no ka iti erang boy mau. Maibirok mo't tatang. No, sakti si ka.
kasaritam dagiti buyers mau. Tauray paggudwaan nyo mo ti Errand Fee Sigurado adida kayat atatang. Free delivery ti kayat dagijay. No aramidap ti bagbagayong. Awan siyak mo ti maawanan iti customer. No di da kayat di saan laang. Alangan may asabali at tao tag sakripisyaw para kadakwada. Mangi-refer ka pa man, Marimila. Jay errand boy kuma asaan akaskin ni Marlon. Ay na, Mare. Awanan ti mabirukam anasingpet ken nalaka akasarsarita kaskin Marlon. Abusado nga ruday, Jay Mare. Dakkel ti singsingiron na kanya. Sikat ti ayan ti bidot, Mare. Naibaga na maggayam ti rate na keng ka. Ngamno apay akurang lata ti inted mo. Agasang nga iti 2,600 asing singiron na, Mare. Ay na, Mare. Saan atong maray jay lugan no awan ti krudo na. Sa maysa, ab-abangan laang ni Marlon ti lugan apag deliver na. Ngamno kastaan nariri ka? Ali bagkatom dagita nga orders ta sikat ti mangi deliver, Mare. Siyak nga rod ti agad jas, Mare. Saan ang masapul nga agad jas ka, Mare? Nalakalaang mati aramidam kat. Ited mo ti umno kadakwada. Iti kastakit adamat agbayag kang ka. Di ka agbalin ako ripot. Nang runan or aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Ay nawaw! Ikam iti importansya ti bannog ti padam a tao. Di ka agbalin ako ripot. Ited mo ti umno para kadakwada. Nang runan or aramidin damat anasaya at ti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di nadamag ko, tatang? Anya man tinatamag mo aya, Fatima anak ko. Nalugi mat gayam ti restaurant ni Madam Vivian. Ay wag, nalugi agpaisaw. Isu nga adu dagiti kalugaran tayo anaawanan iti trabaho. Di mat idjay ti pagtrab-trabahuan ti asawa ti kaaruba tayo. Niroldan ka day? Wen, tatang. Husto ka. May sa niroldan ka dagiti naawanan iti trabaho. Aduman nga rudan at jobless a kalugaran tayo no kastalaang, tatang. Barang ada mabirukan da pagtrabahuan da. Kasi naman. Hayo na yan. Manayunan manan ti tambay. Saan mo't kidyabasol ni Madam Vivian? Di na mo't siguro nagayatan tinapasama kiti restaurant na. Rumarak pa man Glenda, bakit? Ay nawaw, sa dino ti papanam. Awan mo trabaho mo italakay. Naitangarod bakit? Awanan ti pagtrabahwak. Masiksikuran nga gililad lang iti balay. Kat sa dino nga rod ti papanam ngay. Sa dino kumapay ngay. Agsapulak iti pagtrabahwak Ijay? Hindi palengke. Adda ayamat hiring ijay. Santay amaamuan no sa anak amapan. Mangan kape nga rod, sakbay amapan ka. Mga anak tulat tanong sumangpitak bakit? Nagkapiak mo't itay. Di mo man ipilit ti kayat mo. No imbagak amangan kapay, agtungpal ka. Di kan agpatangkan, taamangan no anyapay ti mapasamakan ka ijay. Agkape ka lakay. Agyaman ak bakit? Agtungaw ka.
Tada ti good news nga ibagakin ka. Anya ti good news mo. At damag langin pagtrabawak bakit? Sa anak ko nga gistambay. Sa dino matlakay. Agkargadurak latan, niya palengke. Okay lang kan ka? Okay lang. Trabaho mo't dahi kay. Sa anak mo't anapili no, trabaho ti saritaan. Maano sam nga ron? At damat kit di ti kariton, bakit? Sa anak ka marigatan unay. Ijay mo't gayan ti pagtrabahuan da pari edi. Aya? Uwan bakit? Naimbag ko nam tanaranak ida. Isuda tinang imbaga, ano kayat ko ket agkargadurak may mayatan day dyan. Yung tagil iladak lang, iti balay. Nasapa mo't arimwar nila kay mo, Glenda. Napan iti palengke na nasuping. Ay nawaw, anya ti inaramid na ijay. Awan mo't pwesto yu ijay. Awan ti pwesto mi. Ngam ijay ti pagtrab-trabahuan na itanana. May samot tin akargador nila kay ko. Naimbag man ta kinayat na. Wan mat nana. No may papan iti trabaho, kat saan mat anaarte nila kay ko. Kasta ati mayat, no anya ti adda, ay kat iso ti anusan. Di na ngamin kayat dayjay ti agil ilad laang nana. Talaga nagagot nila kay mo. Nakunayo pa'y nana. Iso asaan kami nga agbisbisin ta nagagot nila kay ko. Adda ka di am-am mo na ijay. Naimbag man ta nakabirok adagos ti pagtrabahuan na. Adda nana, kargador matlaang ijay palengke ti may sa akong pare na. Mas daawak man, tatang. Kanayon meten arumrumwar ni Roldan nga asawa ti kaaruba tayo. Wana, tadamot ti trabaho na. No kasta, adda na birukan nan apagtrabahuan na? Day pati ko nam. Nagagot day dyan niya. Anya ngay mo ti trabaho na itatatang. Kargador, di palengke. Anyat ko na yung tatang. Kargador, di palengke kunak. Saan ka matatulong kag? No kasta, kargador gayam. Kapakas na tinaksyon mo. Sa bagay na dayjay ti agbalin a kargador. Anya ko ba itano kargador ti trabaho na? Tapno ibagakin ka, nadalos at trabaho na ijay. Iso adi mo uyawan. Mangidurdoron matgayam iti kariton iji palingke ni Roldan a kaaruba tayo na nasupeng. Wan, kargador ijay palengke. Apay kaday. Awan sa matandad dumapagtrabahuan na iswakasta nana. Ay nawaw, saan matadakas no kargador ti trabaho na? Ay na, nakababain nga tanana. Nang runa pa'y numakitkita da kadagiti kalugaran tayo amang idurduron iti kariton iti palingke. Nadalos at trabaho dayjay. Tinapatag akat adda panggadan na. Ay na, no siya klamay sa, jak kayat ti trabaho akas jay, nana. Si kalaang dayta. Sa balimot ni Roldan. Saan anaarte dayjay no trabaho ti pagsasaritaan. Ahaw? Talaga lang kit di ang anusan na, taawan mo't sa balay apagtrabahuan na. Ay na Fatima, pangaasim tadi mo iruruman ti padam a tao, gapulaang iti trabaho da. Saan anasaya at ti ugali akasta. Hiring ijay sentro, Roldan lakay. Apay ko man, o dati hiring, bakit? Ay nawaw, anya kumapay ngay, agaplay ka Saan nakasapulan, bakit? Anya? Ang damot hindi trabaho. Apay nga gaplayak pa lang. Kontento ka nga Rodan, iti trabaho mo ita? Wen, bakit? Okay lang, ba't no kargadurak lang? Awan ti parikot dita. Tinapatag kat adda ti trabaho. Okay. Adda kan ka dayta. Si kaman gid day. No kahit mo tagtrabaho ijay, mabalin mo't nga agaplay ka, bakit? Saanin lakay? Ano saklatan ti mangisurusur iti kumkumpurme? At least, makainanaak no kaano akayat ko. Ay na, una yun. Umabay pay laang kanya kat sabali pay mo ti payud na.
Oh, okay ka lang ka di, Fatima. Ha? Kasla kasarsarita mo tibagay. Kinapudno na si Kati Parikot Roldan. Apay ka di? Mabalin ka ding o madayo ka kanya ka? Ha? Medyo sabali nga mintipay udmukat. Ay, gagap-gapok lang dita palengke. Nagtrabaho kami manen. Pasensya ka na. Iti malikudan latan ti pagtugawak. Tapno saan mo't anakababain kang ka. Ay wan, nasaysaya at pay. Umabay-abay kan tumot nga main. Ay, siya kunti masiksikuran, tatang. Apay, hindi ti pa kasi kuram. Tipay ud ni Roldan Anya, Agasem man, imabay kanyak ije paradaan itay. Katay na, sabali tipay ud na, tatang. unay kan. Naglingit siguro amom matakargato rin palengke. Grabe nga rod, tatang. Nagsakit iti agong. Lupay kasta, irespetum lang tama ti para matawa. Kasanumot nga irespetom tikas jay. Santo pa'y anabanglaw. Kargaduro nga ro di palengke. Alangan mo't nga agbangbang lupay lang. Jack amount, tatang. Tila man ngamin madmadlaw mo. Nagsasaw ka kas kala perfecto. Normal lang mo't tikas daya. Urese ka mo't naglingit ka. Unusan ka kagdigdigos. Sa bali mo't tipayod mo Apay anak kami suot ka nagawid lakay. Naranak nga ron ni Fatima iti paradahan ni tay bakit? Kahit? Di na kayat nga umabayakin ko na. Tasabali ka no ti payod ko. Ay nawaw, imbaga na day takan ka. Bakit? Nasakit mo ti kasi pa nagsasaw na kanya. Apay ngamin nga imabay ka kenkwana. Angot lingat kan samot ngamin. Saan mo ta? Nagbalon akmat iti t-shirt ko. Nagpalasak idinalpas ti trabaho mi. Anya ngay nga rod, no kasta ti panagkita nakin ka, awan maaramidan tayo. Saan mo ta nasaya ta pabainan na da tao? Bakit? Talaga nga adda tao akas kenkwana lakay. Maawatan tayo latan Saan ko maaday ta ti pagsakitan tinakam mo? Amangan no inton madamdama kat di mo matan kayat ti agtrabaho ijay. Saan mo kit di bakit? Nasakita anak lang. Agtrabaho aklat ta, bakit? Tenth wedding anniversary tamat gaya man inton Sabado, Roldan lakay. Wan nga rod bakit? Nagpartak. Anya nga iti plano. Ha? Ag-celebrar ta ko ma. No okay lang kan ka, agpartita iti baboy. Isupay agastos, bakit? Mabalin mo't amanuklatan. At damat urnong talakay. Umdas nga rod di budget ta. Wen lakay, mano atawan matan ngagtrab-trabaho ta. Agpa-Thanksgiving tamad nga rodain. Mabalin la tamot tapno mamaminsan ti gastos. Sige. Agkita ka nga rod, no dati laklako da ababoy dita. Diyan ka ba ilang tabayatan bakit? Diyak kayat di makautang kunak manan. Wen lakay, oray siyak mat jak kayat ti makautangan niya. Agparti kami iti baboy inton Sabado na nasuping. Umay kayon to Ay nawaw, apay ngagparti kayo. Anniversary mi kinilakay ko, kan Thanksgiving matlaangan anana. Aya, una na, gimatang kayo pa iti baboy. Italaang mananana. Dakkel siguro, timat-mat gadan nila kay mo iji palingke. Sakto na ang matnana, ngam tinapatag kat adalat na. Mano atawan na matan ngagtrab-trabaho ijay. Sigurado adakkel matan ti urnong yo. Deserve yo, taagpada kayo mo't anagagat. Ang parte da Roldan iti baboy ita. Mapanta, ang tamakipangan. Anyat ko na yo, tatang. Ni Roldan a kargador? Agparte iti baboy? Wan, apay ka rin. Ay nawaw, ada kwartada aya? Nagtrabaho damat kan bakit na. Kat no kargador lang matiji palingke. Pangalaan da kumangay iti igatang da iti baboy kat no nagngina ti baboy ita.
Gaputa kargador lang. Ipagarup mo, adi na kabalan ti gumatang iti baboy. Ay sos, amangan mo't no inutang dala ang tibaboy apartsyenda tatang. Ay, una yan ti kasta ka panunuta manak ko. Pudno ti ibagbaga kanya, ribo ti baboy itatatang. Pangalaan da ngay kumait ibayad da. Nagapulakit di iti utang da itatatang. Para mag-atat tao. Ay, nawaw ka. Agpartimat gayam daroldan ka ni Glenda na nasupeng. Wedding anniversary kan Thanksgiving ka no. Ay nawaw, agin babak nang mat dagita atat tao. Anyat ko nam. Agin babak nang dakunak, nana. Agin babak nang mat nga ibagbagam dita si ka Fatima. Kawan mat, kargador lang mat ni Roldan ni Jay Palengke. Pangalaan da ngay kuma iti kwarta nga igatang da iti baboy. Gaputa kargador laang awanan karbangan dangag parti iti babaw. Anya a klase ti kapanunutan da ita, Fatima. Ang pakada kon Glenda. Agyamarak manan iti makan. Nalanitan mo't lang ti Sobel. Awan anyaman na, tata isko. Oh, alaan nyo da ito, tata. Ha? Ano? Anya na ita? Karni, tata. Tapno maramanan mat ani Fatima. Saan mat ngamin nga imay. Nanganak lang arudan. At dapat ila itik out ko man. Adamat kit di sobra, tata. Ay na. Agyamarak manan abalasang kao. Isu ang mabinbindisyonan kayo agasawa. Talasaya at kayo. Iti pa dayo tao. Karnay, para kang ka. Ay nawang, Eh, apay anang iyawid kayo pay laang tatang. para kanukan ka, ako na ni Glenda. Ay nawaw, talaga aparam magmut day ta Glenda. Alam kideta si Dam. Kukwayon tatang, pagan anok mut day tangay. Yak mawatan mo pa kasta ka. Si kalangarudin ti maikan. Kukwayon kunak lang arudan. Ano di mo kayat di saan lang. Kukwak ano di mo kayat. Naimaski di ka. Kukwayo lang ah, anya kumaitangay. Sa anak mutkat nga agbibisin iti karne tatang. Yak amukin ka. Yak amaw no nangalaan mo ti kasta nga ugalim. San mo ta kasta na dinanang mo kay? Nalabasan ti panangiruruman da di ang Fatima kada talakay. Un nga rod bakit? Isumot lang ti bagbaga nagiti katrabaho kiti palengke. Makitam day ta. Uray ijay palingki, di mano nun ti istoryana. Anya nga rod. Kargadurak lang mo't ngamin. Anya kumaita no kargador ka. Iso ano ba ti panagkita na kadata? Bakit? No kargador ka? Saan amabalin nga agparti iti baboy? Saan amabalin nga agselebrar iti anniversary? Saan amabalin nga agpa-Thanksgiving? Ay, jak amugan ko na bakit? Ha? Aglablabos tingiwat da di akaaruba? Uray kargador ka? At damot kwartata? Saan laang isuda? Marana aklaang da ita Fatima? Makangag at talaga kanya. Mabiit man laang Fatima? Apay, Glenda. Mabiit laang tadda ibagakan ka. Anya ti ibagam? Ah! Anay ko. Apay nga kabil ka ngay? Ha? Para day ta iti panangiruruman mo kada kami nga agasawa. Anya? Uray kargador laang ni Roldan nga asawa. At damot kwartami. Tapno ibagakan ka. Saan ang nagtaod iti utang ti baboy a pinartimi? Fully paid day jay tapno ang mom. Ha? Ha? Kan may saan aga puta kargador nila kay ko kat awanan karbangan mi nga agpa Thanksgiving kan ag celebrar iti wedding anniversary mi. Ay, kuha, Glenda. Maminsan pa'y nga damang kukan ka. Saan lang aday tati maramanam kanya? Nawatan! Ah! Ay, nawaw! Di mo idadanas ti padam a tao gapulaang iti trabaho da. Mangup-upisi naman kan saan, rumbang laang nga irespeto tayo ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita, nanang. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay, nawaw. Sa di no kumabay ti tagduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy, nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang dayta tanayunak. Ay, nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamaw. Wen, at igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget, isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timingak mo't gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni Unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siya nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod no anya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno at dati abang stutay ti makalawas, nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre, inbirok ko, nanang. Dakkel samot ti susweldoam iti online at trabahom. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaang akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutan da para magkayong, nanang. Ayun mo't kit di may mayatan ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Nagapo ak iti bangkag mi, unyok na kong. Dumagas kayo pa ati ti balay. Tag-shot tayo. Ag-shot tayo ko na. At ginatang kong arak, Tata. Pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaamagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila ng Adela. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko, ma. Enton ba minsan tulaangan? Amo kong, Tata. Ay nawa, ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaangan, balay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ambo ka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangput mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day?
Wan bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Kinapudno na. San asak tigimatang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan bakit? Intad ni unyok sa arak amakit kita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit? Kaya't na ngamin nga agsat kami. Gimasanak ngay manugot. Taamangan no kumaro ti ananayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanaknakak nga agul-ulbud ka. Si kamitan ti makaamua. Apay aparigatan nakpaila ang agpanunod. Kat pudno met ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak amakit kita? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wun tainikan na iti arak nila kay ko idinaminsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wun, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wun nga raw. Saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau. Ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganuan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalog ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas ti katawam. Bayaan nyo idang agpanunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyalag nanang. Naimbaga bigat yaw nanadela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga ited ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang maamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi napalabas alawas. Nana, apay ka ding. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka day? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa gay sa asyat no kasta nana. Ngayon gayam, ato itibad ti karni agat gatangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awang nga minti suklik dito, oy. Awan nana, buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kaslapiki, may. Piki? Way, kita am ngamin adayang baga. Kita am dagiti tao na. Kasla piki asana. Unay kan pasyo, kaslapiki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam, anaymag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak, aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't na jay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwartang imbayad day di nga unyok. Sa nga ribo pa'y may. Anya ti ibagam, Auntie Adela?
Kita manupod no wenno piki daytoy a kwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamat money detector ko dito, auntie. Nangalaan nyo ngay iti dayta a kwarta. Imbayad ni Unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan dayto a kwarta, auntie? Wan, isulaang matinang ibayad iti buo asang ribo itang aldaw. Sige. Mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kaanakan. Sang ribo pa'y mo dayta. Ay nawaw. Pudno ti atap yun, auntie. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asang ribo. Iso mo lagayam Kaslapod no mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni unyok, auntie. Tasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi? Bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay, no. Sa garibo pa imot. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimatang asang ribo ti kwarta na itangal daw. Kasarita ma. Ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay naglukon day ya tao. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day ya tao. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, kasi ka tinaggapuan da ito a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day taw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall, ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas, apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apeke day ta? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasyapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ta kung nagtumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam unyok. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na-offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagda kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako nagumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas ti agsaludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ka hanas kamay. Sa anak to nagumatang kan ka? Saan yung napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo.
Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw, anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaw kat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mat? Kayat nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisokas jay. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat ngamin ti kasjay. Aramid mo ti mangloko iti padam a tao. Kaasi mat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitem ida nga agtalek manenken ka. Day talaan, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanyak. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko, uray kayat ko laang mati makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak, takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang day jay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man tatapasyo. May sa kilo. Wan tata. At titibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak tata? Ang mga naramidan nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyang. Saan mo titi? Nasayad mo nukas tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamot lang ti basol mo. Amok day tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan kumatim nga inulit tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.